I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Gledajte, dobrodošli u Dnevnik Airsoft Shopa Srbija. Ja sam Ilija i danas vam predstavljamo CM048S ili popularno narodski rečeno Kalaš. Kao što ste navikli, kod proizvođača CIM-a svi njihovi modeli su iznad proseka. Danas ne predstavljamo devojački san, više kao dečački san. Urađena je od izuzetno kvalitetne legure metala i čelika, što doprinosi njenoj autentičnosti. Baterija, kao i kod pređačnih modela, se nalazi ispod poklopca. Hop-up je metalni, okvir takođe, prima 500 kuglica i reč je o high cap okviru, što je standard kod replika koje mi predstavljamo. Replika iz kutije daje impozantnih 430 FUPS-a, a ponekad se od primjerka do primjerka desi da i taj FUPS ode malo preko. Primjerak koji danas predstavljamo je u granicama koje nisu dozvoljene na terenima širom Srbije, tako da je poželjno uraditi downgrade. Downgrade replike koje su kupljene u Airsoft Shop Srbija radimo besplatno u našem servisu. A sad nešto detaljnije i nešto divnije. Za ovu priliku smo pozajmili pravu pušku, reč je o DM70 AB2, da bismo vam demonstrirali razlike i sličnosti Airsoft puške sa pravom. Ovo je malo teža. Izmerili smo ih obe. Prava puška je teška 3,8 kg sa praznim okvirom, dok je desna, odnosno Airsoft replika, sa punim okvirom i sa baterijom teška oko nekih 3500 grama, što će reći da je lakša oko 300 grama. Detalji na Airsoft replici su vrlo impozantno urađeni. Sve što je na zastavinom modelu od metala i na ovom Kinezu je. Kundak ne šeta, za razliku od prave stvari, što možete i da vidite. Hand grip, zadnji, je deblji skoro 2 puta, što je normalno, pošto na pravoj pušci nemate elektromotor koji pokreće stvar, već barut. Prednji grip je urađen od vrlo kvalitetnog drveta, kao i u ostalom cela konstrukcija replike. Nema običajnog šetanja koje smo navikli kod nekih jeftinijih modela. Kao recimo kod ove. Kod nje sve šeta. Sve tandrče. Kod da je neka jeftina kineska kopija, a u stvari jedno od najubojitijih oružja na svetu. A sada da testiramo pravu stvar. To je to za danas. Zahvaljujemo se Streljani Muš koja nam je omogućila snimanje ovog priloga i vidimo se uskoro. Pozdrav!